ATMA Serchhip District 10 LENG KHUA BUTHAR RANG CHING TUTE HNEN training and pay. Royal Riders Serchhip 10 Manipur ZAWHFEL TUARPUINA right and nay. Serchhip Independence Day visum sari pasari na ROPUI takalomani. I-Day Football Tournament sang isom ni pathum chu ZAWHFEL ni in First Division a Marveng FC champion in Second Division a Philveng FC 10 champion Bebok. Serchhip Cable Network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chair to LALDUHOMAN Agriculture Technology Management Agency ATMA Serchhip District te chuan LENG KHUA BUTHAR RANG an chintir te HNEN training an pe. Serchhip ATMA ten tun kar tir thojan ni khan LENG KHUA BUTHAR RANG an chintira BUTHAR RANG ching khan chwa bik te tan training an neya he hun hi Block Technology Manager pusil remruatana kai shroya ATMA kalphung le training an nei chante soi Resource Person puarlel rin oma Deputy Director BAO Islungdar Block ni bok Agriculture Department chuan zirtir na pechun zomim bu na chisang sang le ain koldante damdoi mandan turte zirtira training program zo hian leng LOPUI zawa kal leim ahmunain zirtir chunzom le ni a bom dan le an sel that le that lo an enfi ngal boka bu na damdoi sem ngal ani bok hemini vekhian zan lama ATMA thok tu tele Islungdar VC tinen changkopin Islungdar panhna ching association an din ngal boka panhna ching te an kalzel dan turle panhna chin lama ma an son zel the dan tur an soi hobok ani panhna chin len kol dan a che tha thlan dan te an zirtir ngal bok ani Nimin Khan Royal Riders Serchhip 10 Manipur ZAWHFEL TUARPUINA right nein poster antar Nimin Khan Serchhip Royal Riders te chuan ZAWHFEL TUARPUINA thuziak New Serchhip Chiatlang Lamchip Muifang Sialsuka te tarin member som panga an kal thei ani Royal Riders Serchhip te hian Serchhip khopui le a chevela midang te tan luang chuak thinin tranpui ngai engmozat an lo tranpui to thin ani India ram mundang rualin Nimin Khan Serchhip Independence Day visam sari pasari na ROPUI takalom ani India ram mundang te rualin Serchhip District po in India Independence Day sangni somni pathum chu ROPUI takin aloma Serchhip Sports Complex Independence Day lomna hian Education Minister Pulel Chandamaral te chu khwalian ni im parade contingent sompali te nampuan zar che baibu ka chang le tani Thusoin Pulel Chandamaral te chuan Serchhip mipui te Independence Day che bayabu ka ramshwai tu masa te ramle nam mangaya waisen takamani in phata ramzalena swal tu te shereng tu le maniero in rail sarkar kam nei theina tura thei top chua matlir thui tak nei chunga ramzalena swal chhuak tu te hnena zana le choi moina hlan turin mipui te soma sarkar malak sang sang te soibok Serchhip Independence Day lomna program a hian parade contingent sompali an oma parade contingent ti thaber lom mandong tu chu NCC Air Wing Government Serchhip College an ni a loman panhina chu Marian High School Serchhip contingent te an ni Loman panhina chu Marian High School contingent ten an donga loman pathum na dong tu Zoluti Memorial High School contingent ten ni Serchhip DC pu David Lalthanglua chuan Independence Day puala Karam Championship buat sai loman dong tu te hnena loman asema Serchhip sub headquarters YMA cultural troupe ten namlam moi tak an entir bok ani Independence Day Football Tournament sang isomni pathum chu Nimin Khan ZAWHFEL ni in First Division a Marveng FC champion in Second Division a Philveng FC and champion bok Tournament kharna hun toineya SJFA President Puzomwan namte chuan tournament buat sai theina turin I-Day Celebration Committee atangin singa mu ani thule Nimina Independence Day lomna khwalian nia manpui tu Education Minister Pulel Chandamaral te in chengsing thum apek thu soiboka lom thu soini SJFA machhop sang sang tar langim September kha hian District Pum Huap in Elna Lalian Zwala Changte Football Festival Senior Baka Women Le Junior Boys Tournament lian thamtak buat sai ani don ti im October tha a MLA Cup buat sai ani don ti soiboka Serchhip Assembly Constituency Baka zone changpua
khel thei turin ruam manasiam ani thu soi 42nd AR nena changkopim November kha Mizoram pum huap tournament buat sai ani ron thu soi bok second division final in khel munom tak Tier 2 PN Iveng FC le Philveng FC te nena lom thu soya champion Philveng FC lompuina hlan ngal bok ani first division final match khel tur Marveng FC le Cheknai FC te du sakna hlana first division final match a hian Marveng FC im Singafain Cheknai FC an nia hen khela hian Richard Lalram nun puyan gol thum khungim lalpek hlua le Vanel Royzel ten gol khat ve ven khung bok second division final match a hian Philveng FC in sikhat faya PN Iveng FC nein an championa golom chun hi minute somruk patni na laldin tluang khung ni im Philveng FC hian first division anin pet kaya PN Iveng FC le first division a hniam ber dot tu AWC FC te hian voin khan playoff an khelani Independence Day football tournament a hian first division champion hian trophy le poisa fai cheng sing ni andonga runners up in poisa fai cheng sing khat andong bok fair play team Marveng FC cheng sang ni andonga second division champion hian trophy le poisa fai cheng sang riat andonga runners up in cheng sang nga dongim fair play team Peniveng FC cheng sang khat andong bok ani MANIPUR din mun choi kan le humhimna konga tho hlok tan ZAKAPA award dong tur rot thei ani Directorate of Women and Child Development, Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan kumin sangni somni pathuma tang hian fan ailal ZAKAPA ming choin ZAKAPA award siam thara MANIPUR din mun choi kan na le humhimna konga tho hlok mi malemo polimo institution te nena kumtin he award thi ahlan thin don ani Serchhip district chunga he award dong thei tura ngai mimal NGO institution roddu nei te tan August ni somni pariat Thotan ni thleng Serchhip Deputy Commissioner Office a thelu thei ani a ming address le achievement kim chang tak le ati chiang thei tu tur document om ang thil telin thelu tur ani heng rotna te hi Director of Women and Child Development nena thon ani nu a organizing committee chon September sang hi somni pathum kha chomhalama award dong tu tur khanna anei don ani ZAKAPA award thian cheng noi khat le citation akeng tel don ani BIALTU MLA LALDUHOMAN chuan bial fangmekin BUANGPUI nena oxygen concentrator hlan Voino gas ni som paruk sang hi somni pathum nilaini khan ZPM leader LALDUHOMAN MLA Serchhip BIALTU chuan BUANGPUI KHUA branch nena damlo le mamo tu piang te tan manturim oxygen concentrator pe ani BIALTU MLA hian NIMIN khan CHANCHINTHAR Independence Day volleyball tournament kharna hun man puin naktuk ni ngani hiam new Serchhip waimi hola first MLA trophy inter school challenge LAWM semna aron mangdon bok ani tukin khan puton luya deputy chief minister chuan KHAWZAWL FCI food storage depot siam me katlo tukin khan deputy chief minister puton luya tuichang assembly constituency BIALTU ni bok chuan KHAWZAWL tuisen phaya FCI food storage depot sakmek chutloa deputy chief minister hi KHAWZAWL DC SP EE PWD DCSO le khotlang shwai tu tentroi omin depot samek tu contractor tenen leiminin ati boy KHAWZAWL FCI go down mun lai mek chinfel dan turan soi honi Deputy Chief Minister chuan FCI depot chu achom tur khochhak lang dung khosang sang te tan pua pannuam le remchang ani angin KHAWZAWL mun ngeya omse tha ti thusoya FCI depot sakme ka leimin wang har san om chu chin felani theinam theitop chhuatum thusoim Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Food Corporation of India le Geology and Mining Department mithiam tenen amun ngeya joint inspection nei ni se ti a dipo hi leimin wanga sakzom remlo pal thei ani wangim Deputy Chief Minister hian joint VC te chu mun remchang danglo zong torim thuaron bok ani FCI food storage depot KHAWZAWL hi supply metric ton sangthum zathum somthum pathum dolzo turarwa manani a Mizoram khochhak lang dung Champhai district le KHAWZAWL district te chom thei turangai ni im June sangni somni pathuma tang khan na tho tran ani a project estimate thi chengnoi sang khat zariat ni im Satyam construction ten asakna an thok me kani
DR.R.LALTHANGLIANAN South TUIPUI BIALTU chuan a bial chung khosang sang tloin party le khotlang shwai tu tenen anin kom South TUIPUI BIALTU MLA le Minister ni Bok DR.R.LALTHANGLIANAN chuan voin khan a bial chung tui chang ral khochen khatloin tarpho khoshi le South chong tuya te party le khotlang shwai tu te ko min mason zel tura machhop te soi pui ani Minister DR.R.LALTHANGLIANAN chuan a bial mi pui tenen in nerem le lungrual takin ram le khotlang rong bolna amni thin chu LAWM mati thu soin tun tram kal me ka voisom lizet a bial chung a tlo to thu soya har sanna le momo sang sang te po athe ang malak pui zel ani tur thu soya sarkar kalta tem anton velo covid shileng vokpul shi lirnging raltlan te chu tun sarkar chuan atong chungin party dang te atangin beina antok na sa tia soya heng har satna te hi nam thut hunga ding het MNF party sarkar lai lo thleng hi pathian rem ruat na ni a khovel mun sang sang zofa ten pum khat le zwal na athlenga mundang zofa te an na chuan helai mi te po kan na ni ti im zofa ten eitur an nei chung chu mizoram ral tlan te chuan an ngei bik lo tur thua soini tun naya in thanna nei chen khata MNF party chu che thaloma se har tharna le chanmarna apek thu soin pathian hian arsi chin chia na hi a en zwal tir zel karinga ni ti MNF party nomination committee po voili an thut khom to thule candidate tur te po ti fel thwai be sei ni thu Dr. Thangte chuan asoi boka MNF chu ZPM anga candidate thak ve mai chen ni lo thu soi bok ani MLA fan cheng noi thum senga government khoshi middle school office tur sakpo BIALTU MLA Dr. Thangte hian tlo ngalim thati thule an sa zo theilo ni po in sakzon tur angai tua sakchun zom don thua shilba ka khoshi KHUA higher secondary school din phalna sarkarin permission apek copy po he school managing board chairman le VCP nibok nena alhan ngalani Mizoram Governor DR.HARI Babu Kambhampati chuan National War Memorial in Ziak Mizo Martyr misom nga paruk chanchin toiziana Brave Hearts of Mizoram ti chotlang zar Governor DR.HARI Babu Kambhampati chuan voin khan ama malak na anga hras bavanin abuat sai le khabu Mizoram mi le sa India sipai huaisen somnga paruk te chanchin toy tarlan na Brave Hearts of Mizoram chu atlang zar na program banquet hall ras bavana neya hian martyr te chung le khat mi som ni chuang an ron tel theini le khabutlang zar na huna hian governor chuan martyr chung te nena lom thu soi masa a an mangai kalta te chu kanta na pasal tha mi huaisen le martyr tiam ni ti le khabu te hi martyr chung te nena governor chuan hlan masa a le khabu anga martyr te ming le ni na toy siam hi kan martyr te choi moina le shia jengna ta na kan bat le ti mak mo ni tia soibok heguna hian martyr chung telama tangin thu soi ngai thakani a governor ne na hian an har sa na te po an thlen ngal bok ani Mizoram atanga India sipaya changzi nga martyr somnga paruk te ming hi National War Memorial New Delhi atarlanani a mi pakhat ming le ni na te hi War Memorial bangcheina brick pakhata zel zia ani hele khabu hi Mizoram atanga India sipai changte zinga martyr chiar National War Memorial antarlante biodata la khomani le khabu buat saina konga sipai ho tu tele official te detail le data min la khom pui tu te nena lom thu ka soya tin Department of Scientific Welfare and Resettlement Government of Mizoram chunga lom thu ka soi bok kane hele khabu hi kan naktu katana anvoin petu mi huai sente zana lantirna tan bot saini anin pek na hlutak te kha kan thinlunga cham reng to ang ti ina soi katizong khatsan chen thar kan puan thei te chu ni